Imao sam predosjećaj da ću uskoro u pustinju. I nisam se prevario. Uostalom, pustinja se ne sastoji samo od pijeska. Ima i ona svojih ljepota. Ovo je Kohidur, najveći briljant na svijetu. On će uskoro postati uzročnik velikih nezgoda. Alo, ovdje je inspektor Maska. Ukraden Kohidur? Šta? Gdje? Samo trenutak. Jedan mali trening za put kroz pustinju. Nigdje nikoga. Gle, nešto se događa. Pa jasno, truli. Šiza. I naravno prehlađeni Joe.
Bye-bye. Oh, mon cher ami, merci. O, ovo nije bilo predviđeno.